bu büyüğü yürüler günden bırakınlıgından, ülkü bırakınlıgından barıgıtın ağabeyim. Daha çünkü birden bir kere birden bir çünkü ülkeleri gördü bit. Allah aslında bit. Oğulları kıtta bereleğe cer odayatını bit. Ulağan jolden odayatını bit. Demin olaqtım ülke kellim. Аны туран этиякпен багарабын хореографтарга барларга үңкү туруратчыларга мактанабын нахака халды быккыт. Так, аны туран тохтен этиякпен багарабын. Өссөл элбактык этчиллектерин нады. Олата болланы этчиллеген ден туй. Каспиди итинехлек тухта кырадаганы браханнига болдум. Бартан олок үңкүнү анниталан хекинады. Bu ulakan neylek gene. Oçağını bu canlar sığınağı tağıstaklarına tuğun yıqtağı tipinin kaydık var yıqtağı tipini diyen hüreyleri karaktara hoq bolatan. Otomanda görüyorsun enne gerek prosta yürüyüp kötüydü. Kendine gerek haccarçılar oca kaydık var yıqtağı tipini tuğun yıqtağı tipini diyen oto çöt böyle. Hürey karak tuğu da kapseven. Otun tühünün elbaktık tuğaktığın Mustafa Bey'it kanda da bolun ola bardıgar annehan turun canlar bütün ünkülek bolun. Oçağında bu canlar uje bile avtomat bolanlar. Oçağında avtomat bol bu ki bile üyererin kötenleri tutar bollaydı batta. Bu teknikten sübelemedi. Ona da barıgıtıgar bu cekaykalara, ebelere, manlık taksı ehelere taksılık kıtıgar olaq sügürüye benim. Benim tühedağını bu koreograf bollardan ulakan jondörtü diyakpın kenleri gitti, altı diyakpın daha kuttanım. Doğru diyakta iyisen kahim diye. Kenler kenlere bile biydemete, bile tüelbegini turargındağına at sağdırın kurtuk keleller, çabı mustallar onu koreograf tuluyonnadı. Batta. Ona koreograflar, malajestler, onlar geroystva. İdeyi kaptı. Tüyücüler, her bir şeyin elinden koyutağın napolur. Tak, yine tür eten turumedesi de öyle kapdalibin. Bugün günler bu bırakın gibi bıraktığı kitler, ondan bir номинациядан alıyorduk. Номинация приз зрительских симпатий. Симпатий illa Altana ансамбль. Şeye. Молодецler. Genleri. Baru coba dokter katska tiwe kain juriler kata. Körötçü bihirebilin Allah altana şeyin ehlegen ülkü beloğa. Eğer delen beri kayın. Körötçü bihirebile. Так, мен билген номинация туттаремете самый выразительный танец. Ансамбль ülke kokunu bu ünкүттермен отой увастатым честно говоря то хоть это мама вот она говорит особенно чай дахуй тудан киит биттеригер оказывается богана көрдөх мамам кырдагатына постоянно чай көтөрөбүз он только лиханадак буна билин чайдагы уйту көрдөх буна отой разу наханан кирим наха кихине выразительностен это профессионалдар болбаккыра именно из санаттан из тугаттан үңкүлөр кийип онлук булуктак ол кинкилерге бу даже личный бем токун эме туттарыбын көңүлөн бахалста кыттыгактар келин сынага хаме кытачылы хастактыр була наха молодецтер.
Да, бүгін наха чүгей үнкі жорак ехеті болла. Да, бары олық өбілі көрбіті күхіттердәқпен, бөліқтердәқпен олық үші бағай қаддендігін күлік қайбейден хоға ханатым даже. Онна бұл самый зрелищный танец тен доминация тут тарабын көңіллән. Инник номинацияны ылар керели ансамбл. Хора. Руководитель Иванова Евдокия Семеновна. Ötüyekehenden Suntar uluhuttan arasına elektritten elgeyn heleger kelen bugün ünkü jorak ehetin belahtabek gitiker isürahtan mahtanabın baragıtın astana gördüm ünkü kereykete sayda turarıttan naha üyördüm doğuydum ona min bugün bollağına самый профессиональный танец те номинация туттарарбын көңүллән ансамбль Далбар Ситим Тойбохой нахилейгер наха чөй номинация туттарабын көңүллән Дипломант третьей степени Хагалар Путин Көңүллән улусного конкурса «Танцуй, душа моя» присуждается ансамбль Сардана, Сунтарский улус, руководитель Заморцева. Дипломант второй степени улусного конкурса «Танцуй, душа моя» присуждается коллективу ансамбля «Нурал, село Эльгей». Руководитель Егорова Ульяна Васильевна. Онна бұл әр сомоға ден
Erjon tümsüylerin atıttan Nural ansambılga beylerin birislerin tuttarallar. Дипломант первой степени вручается коллективу ансамбль «Күн керели» село Күйкей. Бүгүнгү улуснай танцуй душа моя деген конкурска лауреаттары этетелибин. Иннегенен лауреат третьей степени ла ансамбль Күбeye село Сунтар. Онна үстігін жалақ сертификат тұтар. Лауреат 2 степенini ла ансамбль Челгие село Сунтар. Онна 5 тыгынчалак сертификаты тулалар. Лауреат первой степени лар ансамбль Долбарай Элгеи. Онна 9 тыгынчалак сертификат. Онна бу Долбарай ансамблга Шоломова Сардана Михайловнаттан эмне бейтин анал мирин туттарар. Номинация «Руководитель преданность профессии» присуждается Николаевой Софии Валентиновне. София.
Номинация «Лучшая постановка» присуждается Чайновой Анне Васильевне. Гран-при ким болбута болой? Улусного конкурса «Танцуй, душа моя» присуждается коллективу село Тайбохой Далбар, руководитель Семенова Мария Николаевна. Он тыгынчалак сертификат, кубок, он на приз. Білгені ғадделерге тылы беребет, бүгінгі кәскілләғ бір екнай үлі аптырғар, сақы республиктен культуратын тойгуна, әлгі айтағы оғыр культура кенін білікместерігар, Ульяна Васильевна Егороваға бағалысты. Өсі түгіл бұл бияға кәлін, бұл проект бұтығар кәлін күтті бұт. Коллективтарға улақан мақтал бұтын тіреді бет. Онна бұл жүйлір сөбәлер бітігер, әме мақтанан тұрамыд, бейгі сертификат тұттыра бұд. Сертификат тұттырылар Никифорова Розалия Николаевнаға. Ол күрдік сертификат тұттырылар Григорьева Саргылана Вятсевнаға. Сертификат тұттырылар Ядрева Алена Владиславовнаға. Ол күрдік тұттырылар Самойлов Аркадий Геннадьевичка. Бағалыстың көкеллектеттері дарқаман бар олса қатысқа түбі болуға. Онна бұл проект бұтын бейге сылай деп күрдік. Маннық Сылай, Ульяна Васильевна бұл проегін ғылайы ұтар бұланна. Онан ғылайы бұл кәлбіт коллективтері сәбілен аңаттанаған күйлері бұл үрдік сынаға тұрырың ден ұнырабыд. Білген, үнкі біліктер сынаға тақсан бары қатысқа өтебет. Грамоталар гытын, барытын тутан, кубактар гытын. Бука бары сыянаға, олырон туран хытан бары түйебет. Жары бары тақса бүт, тура бүт, хорохтарылары бүт, хорохтар хыта бүт. Олаттар егін, вот инне бары тақсан, кучы бары таққа қайғы олар ғынаға. Ульяна Васильевна ме, жүлдір сөбелері ме тақса бүт, таққын ғынаға. Үнкірджік, қазбейді көрәтчі сорғын сүрәғін ортатынан керер, ұқтағаны ұяғыз, жікті кейі болна, оқырды қазбейді көрәтчі, Олуздол гуя, қазбейді ансамблы бері көрісті. Бігі
Сақабыт үңкүйті сайдар. Үңкүйлен бағалақ жон олы сәлбәқ. Онан бүгінгі күнге кыттыны ылбыт бары үңкүй ансамблларыгар мақталбытын білдіребіт. Кере тары бүтсіре күйіғінен чергер, кере тары бүтсіре бұяңнақ боларден маны әтенердіқтірі. Beloktar bir öse tüyek kutan marda kasınağa tühün. Tüyek kutan söp. Bargı tıgar barga maktal ehil kersüyek kadılı dibit ehil satının küylerinden, atın turorularından gelen emiye bugünkü köreççileri söktürün.